Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDIT Al-Furqon, bertemu lagi di Tasmi'ul Quran bersama kami berdua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnan Al-Faqih dari kelas 3 Abdurrahman. Saya akan membacakan surat Al-Qalam. Dan teman saya, nama saya Muhammad Abi Abidin. Saya dari kelas 3 Abdurrahman bin Aus. Saya akan membacakan surat Al-Mulk. Sebelum itu kami akan membacakan surat An-Naba ya. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqal ilaikal basara khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Wa qalu ulku fiha sami'u laha syahika wa hiya tafur. Taqadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir wa kazzabna faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi zambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yahsyawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Fa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ayya sifa alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Iza
Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbin ma yumsikuhunna illa rahman innahu alimun bikulli syai'in basir ala aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yasukukum in dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur man hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi utuwi wa nufur afamay yamshi mukibban ala wajhihi amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim qalu wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qalu qul huwallazi zara'akum fil ardi lahum ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innama ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allah wa mamma iya au rahimana wa may yujirul kafirina min azabin alim qul huwa rahmanu amanna bihi wa ilaihi tawakkalna wa fasatallamuna min azabin man huwa fi dhalim mubin qul ara'aytum in man asbaha ma hukum wa qawran fayatikum nazi bima imma'in sadaqallahul azim. Saya akan surat itu. Surat Al-Qalam. Saya akan membacakan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamin bimanin manna lil khairi
muhtadin asim utulim ba'za Ba'daza. utulim ba'zal Ba'daza. lika zanin an kana zamali wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal hurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati is aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa'asbahat kasorim fatanadaw musbihin anildu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaku wa hum yataghafatun alla yadhulanna hal yawma alaikum miskin waqadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawanun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kazalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun salhum ayyuhum bizalika za'in am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bizalika za'in am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin yauma yahrujuna minal yauma yahshafu an yakshafu an sakiu wa yud'auna ila sujud ifala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaqumu zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin musqalun am indahumul ghaibu fa hum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil huti isnada wa huwa mazmum laula an tadarakahu nikmatum mir rabbih lanubiza bil arahi wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin wa iyakadul lazina kafaru wa yuzliku nakabi absarihim lamma sami'u dzikra wa yakuluna innahu lamajnun wa ma huwa illa zikrul lil alamin sadaqallahul azim. Demikianlah penampilan tausiah kami berdua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.
Tapi sebelum itu kami baca doa yang hifzil Quran. Allahumma ramna bil Quran waj'al ulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'al ulana imajata ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.